Bari de yaşayacak. Çalamız çok bayağı öyle oynadı. Mektepte yakınlaşıp birgen oynayan. Mülayim caz dese de caz Başta bayağı bir de var. Aytkan var. Sılmaya koygan. Evirde şaptı günler. Keçe yana tam basıp temizgele. Ordu barat ek bilgin arzutunda. Mektepte asılında. Okuculuk ömrünü kazanır. 85. yıl Kıbrıs'ın üçüncü Avrasları, Konstitüsü, Vatanay ve Kırmış'a, 11. Kasları, Kuduruşçu Kasları, Konstitüsü, İshakov Kımbatbek. Hurra! Teşekkürümüz var, Katura Koçağımız var. Azamatlar, ikinci çıkışka. 85. yılkılardan Dağ bir aylanıp kesinizler. İşen. Bu siziki. Dağ bir aylanıp. Dağ bir aylanıp gelinizler. Karim ağa uzun ezike, Kutay Berdi ya, Şarif ezike. Biz de gelen ülkeler oturmuşlar. Süleymanova son bir ezike. Hakim. Vay azamatlar, şurada yetişilgen azamatlar. 185. yılkılar aylımızga kur gelgesken eldik mençükte 450 minglik summadagi xizmat ko'rsatishib eline qazan, o'choq, naves berdi. Hoş qo'llab sunib kelishdi. Ana men mektemizga Arkenal muzikalniy sentr en son sonunda qo'shib kelishdi. Azamatlar, biz quvonamiz sizlar tugal kelganlarga. Mal жақта столдарға да жинап алып отырыңыздар. Karimova uzun ezike, Kutay Berdi ya, Şarif ezike. Biz de gelen ülkeler oturmuşlar. Süleymanova son bir ezike. Uzaganca oldu da kırıldım. Adı tekil okuculuk ayrı. Abi konstitusi abi ya dünya Tugayda Moskva qomda jo'rab setdim. Kegacha marta jo'rab sablakandim bas. Bir sürü aylanıp gel oturaslar. Aktin benim hoşul bağla duradım. Ünsüzlükte Olca oturarız, hizmet kıyafetleri, okuçular. Olca oturarız. Aktin benim hoşul Okuçular, olca oturarız. birge tuzdaşım. Bastaşım, kurdaşım.
Aman buldum tardımdaydı bulmasın. Akıllı çınardayım, gecelerim ağayım. Aygül stollarını yapsın. Sudan bırakmadım aynaya. İyi ki söz gözegin. Macı murdaşlarga okşagan, moturaygan bütürüçlörüyle. Buna ben bu yer jetti bugün. Oçar baçar bolup turup gelip oturuşat 20 yıldık joluguşusuna. Uşul 85 yılkı okuçularımız bular жалаң çıgan jigitler eken. Men bir nerseni aytıp koyuluşlarga. Bular 10 yıldığını ötkörüşkende, narkı eski mektepte aslında şit tos berişken uşul uğul baldarımız. Oşol men azırgaça esime ketpeyt, üyüm nasla tos bergende bol. Oşa çoğun rahmat. Anan keyin gelip bul жерде mekteptin oku bölüm, muallimler bölmösүн жасап беришти, 85 жигиттер. Эми мына ат көтөргүс, нар көтөргүс, мечитибизди жакшынакай кылып жасап берип атат. Рахмат силерге. Мына ер жигитти эл ушинтип тилейт экен, элге пайдасы тийсе экен. Ушундай бир чыган жакшы жигиттерден болсо экен деп. Рахмат силерге, айрыкча бүтүрчүлөргө. Булар эми силердин уул кыздарыңар да ушундай чыган элге пайдасы тийген уул кыздардан болсун. Не тилесеңер тилегеңерге жеткиле. Бар болгула ушул жакшы элге кызмат кылып жүрө бергиле. Рахмат силерге.
класстан 2 класста чейин окуткан Кудайбердиева Шарипа эжеке менен Айдарова Тургуна эжекеге эң алгачкы билим берип үйрөткөн, чулдураган, тилди таза сүйлөткөн бизге Шарипа эжеке, Тургуна эжеке алгачкы А, Б, В, Г тамгаларын үйрөткөн. İşlerinizler alga жылып, ар дайым бар болуңуздар. Биздин алтын эжекелер. 2 класстан 4 класска чейин окуткан Сулайманова Сөнүндү эжекеге атына заты жарашкан, суктаны белдер карашкан, жакшы өтүп сабак оюнду, окуучуларга билим тараткан, шаңгы өткөн сабакты дайыма биз эстейбиз. Сонунду эжеке окуткан деп оюңуздан кетпейсиз. Şangı жүрүп дайыма бактылуу өмүр сүрүңүз. 5 класстан 11 класска чейин окуткан Каримова Алсуна эжекеге түйшөлүп далай түйшүктү тарттыңыз. Эжеке биз үчүн чет тилин үйрөн керек деп китепти күндө окутуп, өз эне биздей күйүп жанып, билимиңизди, тарбияңызды бердиңиз. Ден соолук өмүр каалайбыз, бакубат өмүр сүрүңүз. Жана ошондой эле жалпы агай эжекелерибизге арналган каалоо тилектерибизди Урматтуу ата-энелер, подаркаңыздарды анан кийин бересиздер, азыр бербей туруңуздар. Урматтуу ата-энелер, подаркаңыздарды бербей туруңуздар. Урматтуу ата-энелер, Күнөкөрлөрү болгон гаражын айласы, тартипти бузбаңыздар. Үйүңүздөрдө бериңиздер. Жолсо эле капит көтөрдү. 11 класстын окуучулары бардыгыңарга биринчиден ден соолук каалайм. Бүгүнкү Ата-энелер, подаркаңыздарды берейиңиздерди, кийин капит көтөргөн бериңиздер. Юбилейлик бакыт каалайм. Бардыгыңар бактылуу болгула, ден соолукта болгула. Ишиңерге ийгилик. Мына бүтүрүүчүлөр, силер дагы уядан учкан отурасыңар. Алдыдагы аттестацияңарды ийгиликтүү тапшырып, бир кесиптин ээлери болгула. Даңгыр жол силерге дагы. Рахмат. урматтуу ата-энелер, мугалимдер, окуучулар, бүтүрүүчүлөр бардыгыңарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. 20 жылдык бүтүрүүчүлөр куш келсиңер, өзүңөрдүн ак мектеп. Суранычтар менен атам, даярдык жок. Тектири сазай, тевиши ойной төрдөк каз. Тек туш сагынса, эгерене текен ай көздөн жаш. Кайдасыңар курбу кыздар, тең туш балдай кайдалар. Өзүңөрдү эстегенде тегерене көздөн жаш. Келгилечи жолуга, көңүл ачы олтуруга, тургулар расыл деле өмүр ай. Kurbu sazay, kuşu oynoy dördök kaz. Kurbu sağınsa, kuyuğa teken ay gözden yaş. Kaynasınlar kurbu kızlar, tek düşmanlar kaydalar. Özgürlüğe gönüller, henülerce yolunu kurbular olsun del ömür ay. Ey kurbular ömür azim. Oy kurbular ömür azim.
Gülay ejeke. Gülay ejeken bezgan. Arapay qaydı. Sarif aman ağay. Üçüncü parça. Katta kamçıda. Nerede?